ایوار باش کردستان، ایوار باش کردستانیین لهاویر دور جیهانی، ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا، هون همو بخیر و خوشی هاتن برنامه ما دنگ دیاسپورا. تماشاوانین هجام ده برنامه خواه دنگ دیاسپورا ده ولات بولات لناف کرد کردستانیان دیگرن لسرکار و خبات تاوان دوزو هلوست تاوان صحبت دکن بوره پار دکن. ایشفجی مجرا ما آرشیوا کردیه یا آرشیوا کردیه دیجیتاله. دو میوانین من یه هجا یک جه هولندا یک جه سویسره بشداری برنامه آمده بین امن سر آرشیوا کردیه دیجیتال دو شوپا باو کالان صحبت بکن. بلی هم خیراتنا هر دو میوانی خو بکن برز باران بوسکان و برز رفات سفالی هم بخیر و خوشیاتن برنامه دنگ دیاسپورا. باش خیر و خوشیته و همه تماشاوان و کارمندین چارپل مدیا را گلکی سپاس بوکو و دکاری بو ایشف بشتار ببین امی ایرو هنکی برفره لسر کارو خباتا و یا ریجو مزن و هجا امی صحبت بکن بواره بریا کو ام دست به پرسو صحبت خو بکن از خوازم دروپلا آرشیوا کرده بانگک و هیه بانگک گلکی خوش بالکشی از خوازم به بانگی به تماشاوانی مره بار و بکم و ام برنامه خواه دوام بکن. بانگ لسر دیجیتالیزه کرنا کووار بیان پرتو بروشور آفیشین کردی و گلکین دنه و ها دست پیده که خواندوانین هجا اف دم و همو دمین و خوش و گش بن. بگمان ماموسته خواندوان لیکولینر نویسکار روشنبیر سیاستمدار و هر وکی دن همو قدن جواکه پیوستی آمان به زانیاری بریا خواه هیا. گاوا زانیاری لسر دم و روشن بره لبردستین مروف تنه به مروف ده آواکرن و خباتا پیشی خواه ده تم کمه و تم راستی آستنگاته. جیه مخابنیه یکو جواکا کرد ویواری ده تم راستی آستنگین مزن هاتیه. جبر هویتیا دولتین داگر کر نکاری بویه به هوا یک پیویست چند و دیروکا خواه بده هف. جنوی انخوره به لکو به هوا یک پیویست جه سود ور بگره. مدید که دواره آگهداری دیروکا کرد و کردستان یا دور و نزیک ده والله یک مزن هیه و مخواست که لگور هزا خواه ام دوی وارده خزمتک پیشکش گل خواه بکن. جبر به والله مزن افدمک دریجه که ملگور هیز و طاقت خواه ده طورا مدیا ده دست به جواندن و وشاندن آرشیوا کردی کر. بله اف بانگا روپلا آرشیوا کرده مخواست ام بوی دست پی بکن. بله هون هر دو جی جباکوره کردستان نه و هون هر دو جی زراوه کردی کرمانجی و زازاکی باش دزانه باورم بیا دستکفتی یک خوشه. از به ماموسته رفات سفالی دست پی بکم فکر آرشیوا دیجیتال چاوا و جکودره لباو پیدا بو و از دخوازم دور لزیده بکم و کنگی و لکودره دست به آرشیو کرنا دیجیتال کر. ام به پرسای کم دست بکن زی پرسای خو هر دوباره بکم دیسا فکر آرشیوا دیجیتال چاوا و لکودره لباو پیدا بو. سپاس روزاخان دوباره سلاف دکم işte و تماشا وانان را سپاس دکم که و ما آنی اوکی آرشیو شخو من مسلقا من ماموستتیه لی من ماموستتی نکر لی دمکی دریج لولات من وشانگریه دکر جبر ویزی بالا من هرتم لسر وشانم بو وقتا که از درکتم در وی ولات
لجم خوزی من هنک آرشیو دجواند کووار و روزنامه و بلگیا اف دمکی من جی کاری خو گوهرم لسر نخوشخانه کی دا من کار دید و من دبستان ویزی خوان لسر میکروفیلم من مکتب خواند بر و دوی نخوشخانه دا من دست بکار کرد میکروفیلم دناف خود بشین وی هنن هم فیلم میکرو چه دکن هم دوکیومنتاسیون دیجیتال دکن دوان سالان da arşiva لسر arşiva Svistrezi çend sal mekar kir em xebtin dura dici kar da ev kir peyvim mgo arşiveki min heye az dixwazim li bir wexta xwe ez ji kar derdikevim dikarim dokümentên xwe li bir dijital bikim Amerika yok nekirin gotin wexta ku tu paydostekî karê xwe berdidî ji vê saetê şindazê saetekî 2 saat dikarî kar bikî me dest bi arşîva xwe dest pê kir vê çavê êrê wek rêxistinî kovarên me rojnameyên me min dijital kir min wan dijital kir şûn da bi hevala re ez peyvîm gelemperî bi baran wan re baran bû hevalên me yên din hebûn zinar bû zinar soran bû xidrûso bû Mehmet Selim Uzun bû bi wan re em peyvîn me dokümentên xwe dijital kir a rêxistinî û a kevin arezî lê me lê nêrt ev kinabe me got yani ev dijitalkirina doküment rojname û kovaran tenê bi ame ev kinabe dervey mezî gelek rêxistin avayî ka komel û partî her wekî dir dokümentên wan zî hene em çima arşîva xwe ji rêxistinî dernaxin em nakin arşîveke Kurdî em şêvirin bi hevala re hevala zê gotin baş e divê demê de yek dostekî me hebû internet portalek wê hebû Çeto Ömerî bi wî re em peyvîn ew zî rûpela xwe da me divê rûpelê da me dest bi kir sala 2011 da dest pê kir lê wek gelemperî a arşîva Kurdî sala 2012 da me dest bi xebatê kir li ciyê kar dest pêkî da me dijital kir dokümentên xwe lê me lê li wir çê nabe sana lênêrîna wan zî digore wexta ku lê dinerin û Ewropî zî fehm nakin wexta ku tu li wir kar dikî ew dibêjin belkî tu ji derve bi pere kar dikî midî hinêka dibêjin te îsal têra xwe per kir ji ber ku pir zêde dokümenta dijital kir her yekê bir rûpela gava ku hesab bikî pereyekî baş dibe fehm zî nakin nikarî bêjî yani vana evkî menin em ê xwe çê dikin û pere zî çê nakin me lê nêrt nabe ji me re ew ki lazim bûn ew scanner bikêne lazim bûn me scannera kirî û me dest bi karê xwe kir û me arşîva xwe ji rêxistinî derxist me kir arşîva Kurdî hemî rêxistinan kovar û rojnameyên rêxistinan me anî ba hev lê me çerçevakî ew nedanî me got yani wek îdeolojîk wek siyasî çerçevakî me nedanî me got derheqê Kurdan da ki çi nivisandiye ki çi berhem hene em hemiye heger ku em bikin arşîva Kurdî gerek hemî berhemên Kurda em bicivînin û dijital bikin yani di arşîva me da kovar û rojnameyên sosyalîsta heye a komünîsta heye a demokrata heye a liberala heye ya muhafazakara heye ya jinan heye ya zarokan heye yani hemî beşên civakê ki ku çi nivisandiye hatta mesela sala nêzîka notî da 68 notî da devleta Tirk zî du kovar derxistî bûn kovar Zazakî û Kurdî derdixin tabê ne gelemperî yek du nivîsê Kurdî hene lê li wir dinirxin dibêjin Kurd tune ye yani me wan zî xist arşîvî me got bana Kurda alaqedar dike derhemî Kurdan da kî çi nivisandiye em hemiya bînin û ji bi raya giştî re parê bikin ew kesên ku bixwazin jê istifade bikin la istifade bikin ji ber ku arşîv hinek zî hafizeya em bêjin ji ber ku arşîv hinekî fireh e wexta ku me re behs dike arşîvên devleta henin arşîva
قروما هنن آوائیا هنن آرشیوا ام بیجن دبستانه هنه آن نخوشخانه هیه اما آرشیوا سیاسی کلتوری چاندی آ کردیه جبر ویزی وک حافظه کردی مگو ام زندی بگرن ام بکاربن بگلی خوره پاری بکن بیکاری به شکلی ما دست بکر و حتی evki ki asteki baş noha gelek kestikare jefeyda bide belki tera xwe hem ciddiye hem devlemetli herkes dikare şey istifade bile. بله کەک بەرام وەخواست هون خۆ بگهێنن چاوکانیە لەسەر کورد و کوردستانê û wî warî dijîtal bikin û bigînin berdestê gelê Kurd berhevkirina arşîvê de ji bo we tiştên herî dijwar û her wiha tiştên pir balkêş çi ye dema hûn berhev dikin destpêkê çawa bû Niha yani civandina arşîvan da materyalan da Pırskrek nava kurda da gelekin. Yani yekî bêguman li welat beriya heşteyî ya beriya şêstî dokumentu ew ê ku nav destê Kurda da bûn pirê wanan nevirbûn yani şertê xirab da heldanin pirê wan xira dibûn av dikirtin dirziyan diçûn. Yani dîwar da astengekî mezin ji bo civandina arşîva da nava Kurda ji kevin da heye. Ya da du am zanin nav Kurda da mesela warê dînî da jî wexta em lê mêzetkin gelek dînê taybet ê Kurda kitabê xwe jî veşartine bi devkî ji hevdûra gotine û dîroka Kurda jî heya niha ji ber ku zordarî û hovîtî ser Kurdistan piraniya bûyerên dîrokî ê Kurda dev û dev derbasê ew ê bûne derbasê civatê bûne nifsandin kêm ji dû xwîştine ev astengekî mezin e evê hênbûnehanê heya niha jî nava Kurda da didome ev asteng e wextê me materyala dicivandin bêguman kesên rewşenbîr partî bi rêxistina berê derdora xwe her yekê li gorî îmkanê xwe tişt li cem xwe civan dibûn ême bixweşîn rêxistinên me bi xwe tiştên ku destê me de hebû me civan dibûn wek komele gelek materyal û tişt destê me de hebûn me civan dibûn evana da dijîtalkirina vana rehet bû yani destê me da bûn lê wextê ji wê wê da di nava Kurda da tu hînbûyinekî tune kes bêje wala vay arşîv heye ev tiştê hanê materyal cem min heye û di arşîvê da tune ji ber xwe de me agadar bike ew hînbûnê tune ev ya asteng e ji bo civandina ew ê û gelek cemdan mesela hinkî kesên ku hene li arşîva xwe mêze nakin divê kerem ku werin arşîva me mêzekin tiştekî hebe ji xwe bibin cana meriv diçe lê digere tiştekî ji bo xwe nabîne belki xêra meriv piçekî arşîva wan jî serrast dibe yani alîkarî dikîje wana ya dinê Kurd li dinyayê belavin yani dervayê welat li dinyayê belavin ew hêz û îmkanê me tune ku em karibin li deverên dunyayê mesela ciyekî ku îmkanên hêviya arşîvê hebe em bi rehetî herin wextê me hebe û em herin lê bigerin bicivînin duan wara da astengî hene wekî din astengî yani ne ji van wara be materyal civandê da ev astengî ne yana tiştekî wextê materyal bikce destê me ew kirin ya dinê em tîpê latînî tenê dizanin yani em arşîva ku me daye hebû dû ji tenê tîpê latînî ne ji ber ku em dikarin tîpê latînî bixwînin bêguman zimanê dervayê me jî tê de hene yani kovar û weşanê tiştê ku li Rusya kevin û li İngiltere li Almanya Hollanda Swêd û derê Fransa derê dî belav bûne bi wan zimana jî hene me dane hebû dû lê Kurdistan dizanî sê perçê dinê jî bi tîpê erebî dinivîsînin gelek kovar û weşan çawa em tikî jî derdixin ew bi erebî û farsî jî derdixin duan wara da îmkanê me tune em bigîjin wan ev jî asteng e pêşiya arşîvê Kurdistanî avakirinê da asteng e bêguman em niha ji bo wê hewl didin em karibin arşîvekî Kurdistanê çêkin ê her çarperçe Kurdistan seranserê Kurdistanê bi hemî ziman xwevan bidin ev evana li pêşiya xebatê pêşiya me ne em
yarın lüdu dersin bıcı bıkın. بله سفا گرم سر ماموسته رفعت سفالی که برای هنه که بحث کر هون چاوا خودگین آرشیوان جبر که آرشیوین جویای گلک تننه بی باشوری کردستان الچرن وارگه هندیار وک انستوتیا کردیا پاریس وک کتابخانه کردی لستوکولم انستوتیا سانت پترزبورگ و هر وکی دن هنه تکلیک سیستماتیک دنابینا وده هیا آنجی هفکاری دزانم هون سال 2013 هاتن ستوکهلم پرتوخانه کردی او سمیناره و لسر اینترنت جی هیا مروف دکار لگهدار بکه هون دکاره نکی بحث بکن بله سپاس تکلیه ما هیا هم به پرتوخانه کردی را هیا هم به انستیتویا بروکسلی را هیا هم به انستیتویا پاریسی را هیا چند جاره همچون مهر زیدی لی وان کارانا یعنی پرتوخانه کردی دخوازه او زی او پرتوخانه خواه بکن دیجیتال لی پر گرام دمشین یعنی وقتا پرتوخانه کردی دما رحمتی ندیم پر دخواست پرتوخانه کی دیجیتال چیکه و لسر ویازی رادو وستیا وی دمیده چند جاره ما امپی بی بون پیرا لی پشتی که چو رحمتی جویشون دازی گلک جاره حولدان لی مخابن پر زیده گاب اوک نکرنه لی به چند سال بری تلفون کربون به کک باران رازی ام پیوی کک باران گاندوان یعنی او پرتوکی اینکو دیجیتال کربون مهمیه گاندوان مگو یعنی هم دکارن جه او کسی داخینن جبر که تشتی اینکو ام دوشینن دا آرشیوی دا ev tünne yani herkes dikare daxine li cem xwe bisekine biparize û bixwîne belav bike tu evkevî tünne û ne bi pereye zî yani bi pere baya em bêjin belkî dikare bû zehmetî derxe hewqas dokûment daxistin perekî mezin belkî ew bibaya lê bê pereye belaşe herkes dikare daxîne pirtûxana Enstitûya Parîsê em çûn buwan da zê me ew kir ew zê hewldane hin tiştane dijital bikin lê gelemperî ew veşanên xwe dixwazin dijital bikin destpêkê da nizanim ê xwe xelas nekirin ev dema nexweşîna koronayê derket vir da em neçûn wira lê me besê carekî din em herin em hev bibînin kan binêrin hatine kîjan merhelê lê destpêkê de ew dixwastin weşanên xwe tenê ew bikin dijital bikin lê Enstitûya Brükselê evana vê karê ew nakin dijital nakin lê bi wan re me hevdîtinek çêkir ew mafê weşandina berhemên xwe dan me ê wan me dijital kir û arşîvê de em diweşînin problem ew ke problem yani ev enstitû û pirtûxana li van cembana arşivek heye lê mixabin astengiya herî mezin ew partî û rêxistinan da arşîv pir zêde ewkinin ew hînbûyîna arşîv tune yani yekser mere nikare bêje hemiya lê gelemperî berhemê wan li cem xwediyê wan tune ye em bêjin mirovekî xwediyê kovarekî an rojnamayeke ji bo vê rojnameya bi sala cezezî digre pir tengasê astengiyan dibîne zulm dibîne lê mixabin li cem wan kovar tunene rojnama tunene hewqas ket û ew lê tune yani em vê evkê da civandina arşîvê da tiştekî ecêb e ew kovaran hemî li rêxistinên ku li hemberê hebin li cem wan nedît mesela xwediyê kovara nedît ev ê ku li dij wanin cem wana me ev kovara nedît Mamoste belê we de hevpeyvînek xwe de gotiye kesên kedê didin li keda xwe xwedî dernakevin rast e yani hesab bikin ha mirovekî ji bêrîka xwe oyroyekî xwe hinda bike pir hirs dibe dibêje min vaya çima hinda kir û nizanim çi ji bo kovarekî bi hezara oyro mesref dikin û bi hezara sal car cana bi hezara sal ceze dixin
لێ مخابن کۆڤارێن خوا هوندا بکن قەت خەماوان نینە نابێژین یانێ هەوقاس زولم و زۆرداری و تادە و مادی مەسرەف کریە ئەم چ ماوانان نەپارێزن تونەیە ئەو یەک و یادن زی کوردی هەنێک بەری باران زی گوت ئارشیڤێدا ji ber ku kurumên Kurda avayên Kurda ew tune bûn ji ber vayazê arşîva Kurdî ne tenê a nivîskiyek arşîva Kurdiya nivîskî ji qirna bîstan dest pê dike 1890 dest pê dike bi rojnama Kurdistanê dest pê dike latînî lê arşîva Kurdiya herî fireh û dewlemend arşîva derkî ye yani warî dazê hinkî xebatê me heye ji ber بله dostekî me heye li cem wan têra xwe arşîva derkî heye ev kilamên dengbêja çîroka û gotina bêjeya a herêmî hene vana civan bine ciyekî ew zînoha dixebitin dijîtal bikin em peyivîn bi wan re ewana teklîf kirin gotin arşîva derkî û arşîva nivîskî gava ku em bînin bahev ve arşîva Kurdiya herî dewlemend vê çaxa derkeve holê û tiştekî rast got ev zî dixebitin eger ku karê xwe xilas kirin em dikarin arşîva derkî û nivîskî bînin bahev û gelek insan vê çaxê zêdetir dikare feyde bigre yani ji çarda hemî derkîne wekî kilamên û helbestên Kurdî hene evana hemî civandin hene karê dimeşînin بله پرسek din hûn ji takekesan arşîv werdigirin dirûpela arşîva Kurd ev têbînî heye dibêje xwendevana hêja weşan û belgeyên li cem te tê xemalika jêrîn û ji arşîva Kurd re bişeyne baş e meşand dûre çi dibe kî wî karî dike û çawa tek baran yani ji were kes ji were dijîtal arşîv tên ya jî kesek xwe diwestîne derin kîlera xwe li nav kartonê xwe li nav li bin kulîna xwe li arşîva diger dibêje ka hela ji filan salê tiştek maye ez derxim dijîtal bikim bişînim gelo ew taqet ya jî ew hişmendî heye ku ya jî çi ji wer tên tiştek û wextê ku tên çawa dibe ew kar çawa dimeşin niha em du alî da ew ê dikin yani wek weşanekî eger ser kaxid bi destê me ket wana digîtal dikin cem xwaltîne yana eger digîtal bi destê me keve yek camêr bişeyne ji me ra tiştekî bêguman em wê jî datînin ser piranî warê digîtalkirinê de xweca îmkanê wê hene û li wê derê digîtal dike tiştê ku ser kaxid werin yek camêr camêriyê bike arşivê bicî kirin ez bicî dikim eger dokumentekî digîtal jî were ji me re ew bikin lê di warî da mixabin Kurd min gava berê jî min ew kir ji ber xwe da kesekî pir kêm yani pir kêm însan hene ku tiştekî rastila ji me re bişeynin em anca altû digerin em peyda bikin bêguman wextê em dokumentekî bicî dikin jî em ev ê dikin yekçê mesela wê dokumentê li ku derketiye kîja welatî derketiye bi çi zimanî derketiye çend rûpele armanca wê weşanê çi ye xwe çawa dide nîşandan pênase dike çend rûpele û wêneyekî wê jî em çê dikin û wek pdf jî datînin ser arşîv yani karekî ji bo her weşanekî karekî dirêj pê çê dibe ya diwa astangiya me herî mezin warê teknîk e ji ber ku em çawa xwezayî yani xwebex dixebitin em li wan kesa dikarin ku xwebex bi me re alîkar bin heya niha me 6 teknîsyen gohrandin yani kesê di warê teknîkê me bikin lê mixabin yani karekî ku saetekî kar be mehekî û di meh ji me re çê nabe ji ber ku ew jî xwebex e çi wextê vala be çi wextê bê bîra wê
ام بینیم بیراوان مثلا حیا نهاجی قال لك كيماسي ارشيفا ما انا وارد تكنيك دا كيماسي كهانا ام يعني بر استن دبينن وبر زحمتين دبينن حياة الراس بكن لازم وقت ما وانا وكفدو لازم بفدو بخبطن اوجي ببيراوان وفلان بيوان انا استن قال لك مثلا البيشامه ام هفيدارم بيشاروج ام كاربون بانا استنقيا او بكن يادنم مثلا هنکی تشتانه ام دخوازن مثلا واری رخصتین کلی دا بشیره آوا بکن مثلا پیشنیارین هنه مکابدن رفات خوشش یعنی زمان واری دنگ دا دبکو ام بشیره او بکن بلش فمن ویاجی بپرسن آبشیره چیکن افا بود سال ام پیوانه باورد کم ها ایروسه بلکی yani haber sere sale ev çebe gelek aslında tekniki ve vecid derkevin peşame le muhabbet kesek icbar xuda zede jmalat çeki bir şeyine muhabın Türkiye'me. بله مامۆستا رفات هون پشتڕاستی دikarin bêjin hûn navnîşaneke diyarin ku merov ji bo arşîvê ragihîne ku berê xwe bidê ji bilî ew yek û ya din jî ji bilî kesên serdana malperê dikin ên takekes sazî yan jî ji dewletan ji bo peydekirina arşîvan qet serî li we dane li rûpela arşîva Kurd. Ji bo alîkariya me dokument ji bo arşîvê ji bo destxistina belgeyan ya jî ji bo destxistina Pirkêm ya jî xwendekar ya jî kî serî lêdî ya jî gelemperî ji yek kes pir zêde me alîkarî girt hevalekî nizanim navê wî belkî dayînê da pirsgirêk çêbe ez navê wî nedim li Almanyayê hevalekî serhedî ye mala wî ava be pir zêde dokument ji me re şand ji xwe wexta ku arşîva Kurd me dest bi veşanê kir bi me re têkîlê danî û bi hestekî pir germ got xeyala mina zarokîne ji zarokîna xwe ez dicivînim xeyala me we pêk anî ve dest bi vê karê kir mala wî hezar carî ava be gelek rojname û kovar ji me re şand hevalekî ji Bedlîsê ye li Almanyayê karkire û dervê wî pir kêm insan ew arşîva xwe vekirin yani em çûn weke ku kekbaran digo li kîlera wan em çûn geriyan ka çi heye çi tunelî Swêzî em çûn malûmal û em geriyan û dervê wî zî em diçin li kî derê hema çavê me diçe li pirtûxana hinê ka li wir em çi dikarin bibînin û dervê wî ew sehefa henin li Tirkî çi qas ez diçim Tirkî sehefa digerim çi qas kovar rojname pirtûk û belge dokumentên kevin dibînim dikirim em bi perê xwe dikirin tînin bira dijîtal dikin û diweşînin û dîsa mala wan ava be çend roj berê carekî ji Almanyê me got yek alîkariya me kiribû ji İzmîrê xanimeke telefon kir çend kovarên jina hebûn me bijî kiribû Jûjî û Roza kevxweş bûbû got çend jimar kêm min ew jimarên kêm em dixwazin bigînin mala we ava wale kara yeke me yekî way dibêje em ê kovar bişênin xweş bû wê bişênin em ê belê mamoste heger ji bo we mehsûra wê tune bê hûn dikarin reqeman dokumentasyona arşîva xwe ya dijîtal bikin ez bawerim bi hezarayê teqrîben çi qas çawa mezaniya wê hezar kovar alay hûn kom dikin belê yekser em nikarin bêjin çend hebin ji ber ku ew bernama me nûjen kiriye heger ku ew xilas bibe yekser em dikarin hem jimarê kovara bidin hem dikarin rûpela bidin ji ber ku rûpel cuda ye lê kovar ew kin mesela hin kovar henin yek jimar derketiye hin kovar an rojname henin hezar û pênc sed jimar derketiye hin kovar henin pênc sed jimar derketiye yani hemî ser hev û du
ama 15,000 zêdetir kovar û rojname henin lê derbêvana dokumentasyonê me têra xwe zêde ye em bêjin ev dokumentên partiya hene me hê evî ve nekiriye ew baran got teknîkî problemê me heye me ev kozî dijital kiriye destur û bernameyên partiya a rêxistina a komela a avahiyan û ger hebe dokumentên belgeyên kongre û konferansên van bültenên van belevokên van afîşên wan a şeva a meşa hemiye gelemperî piranî me dijital kiriye di quncikekî de sekinîne heta ku em ew bernama xwe ku serrast bikin em ê bicî bikin her partî ew mesela me arşîva Kurdî da hinek berê ve nîşan dabû ev suret eger ku derkeve dîsan kardeşin pirtûk heye belge heye dokument heye rojname heye kovar heye û li vir ve partiya zî hebin wexta ku tevekir hem partiyên legal û illegal ji xas partî henin gelek partî nema dixebtin hatin girtin ew partî zî henin lê destur û bernameya hemiya û belgeyên wan ku dest ketine destê me an hineka heger ku dawin me wan zî dijital bikin û bûşin yani divî warî da zî pir kêmet dîsa yani ji derveyê me dokumentên me rizgarî hevalên rizgarîciya têra xwe dokument dan me hemî dokumentên wan dijital kirine li çem me ne û pir dewlemend zî yani wan bültenên wan merkez bildiriyên merkez komîteyê wan wek bülten derxistine hemiya me dijital kiriye hazirin heger ku ew bernameya xwe em serrast bikin em ê vana hemî bûşin. Belê ez ketim rûpelê rastiyek deryak mezin e belekek baran. Niha ez bawer dikim pirseta da ew hebû yani gelek mesela Üniversiteyên Kurdistanê zanîngeha xwendevanan ku lêkolînê dikin gelek caran ji me re telefon dikin hem spasî dikin hem jî pirsgirêkekî ew ê hebe û weşana ji me dixwazin cana weşanên dixwazin cem me tinin cana ê ku hene em rê nîşanê wan didin ya diduwa em gelek caran ji partiyên ku hene niha hê dijîn ya jî ê ku nemane lê mervê wan hene em ji wan dixwazin belgên partiya bi xwe bidin me lê bê ku me ji ber xwe de tiştekî ji me re naşên yani ew jî astenge yani em dixwazin lê ew naşên dibêjin baş em ê bişên naşên û ya dinê nêzik de tiştekî ew ê heye cem biraderekî vê neqlê ku el Kurdistanê bû gelek belgên Osmaniya hene destê wan de ew jî gerek nêzik de bigîjin me em arşîvê bicî bikin yani belgên ku Osmaniya ê kur ser Kurdan gelek belge gotin hene digital wê bidin me yani ne ew ke evî da jî em ê li arşîvê zêde bikin. Belê gelek spas hûn pirxuyayê û hûn ji dil vî karî bi dildarî vî karî dikin ez merak dikim sibesaziyek an dewletek bibêje çalîkariya heyî em ê bikin û divî warî de vî karî profesyoneltir bimeşînin ve tesawûra we çi be yani hûn ê çawa vî karî bimeşînin fikra we heye yani divî warî da min wiha Kurd ew ê kir niha em 3-4 sal berê da me wek namen nivsandî ji hikûmeta xwe kir dewlet ew kin dewletekî me heye stûnekî Kurdistanê li başûr heye hêviya me ew e ku em karibin li wê derê navendek çêkin tabii bin sîwana dewleta xwe da evekî çêkin ku em ji her çarbeşê Kurdistanê ê ku bi van karava mijûl em karibin komîsyonekî bin sîwana dewleta xwe da çêkin ya Wezareta Rewşenbîrî ya ew ê perwerdeyî bi hawakî ku ev pêşeroja ew ê hem bibe Kurdistanê hem bijî bêguman wek te got dewletekî dinê tabî xwezî bigota ez alîkarî bikim ew bikim yani ji bo çê mesela gelek kêmasiyên me warê ew ê de hene ji ber ku em xwe baş dixebtin îmkan jî tune
تنه مثلا کوملا هنکی سپانسوریا aboneti هنکی تشتاد که بس برنامه ما نه اوفیسیلن yani جبر کامی program به aboneti و برانه برنامه من نبجونه اشترا بجم تکنیک جبو دیجیتال کرنه گلک ماکینه تکنیکی لازمن ماکینه ما نه قاسی تکنیکی پیشکتی نم نکارن او بکن مثلا روزنامه ما هم نکارن دیجیتال بکن نه حال پرسانه ما اتفاق کر ام جوانا بشینن بلکه الوداش مرا دیجیتال بکن اجبر کم مثلا دوان ورادا هیویا ما مازن ولات ما يعني دولة ما حكومة ما بشتكيريا في شبكة نكو آلكاريا ما بكم آلكاريا وانجي بكن جو زمانو أودنش يم بشوينن بگمان وقتی آلیکاری کشجی که هم وارد تکنیکی کفان کماسی او گرک تمام بکن ایویه نه هم لکرسانه به ایشی بمشینه و خوازی کشجی که آلیکاری هم که خوش من تاوید بله پرسامنش خو پشتیویاج گلک سپاس که باران پرسامن پشتیویاج خو بو که اون وی کاری خو بخش دمشینن و چه هیوی آن دخوازی جدزگه پارتی جواکا کرد هیا یک جی پرسامن جی اف بو به افگریدای و چه هیوی دخوازی جدزگه پارتی و جواکا کرد هیا دواره آرشیو و آرشیو کرنیده یا دیجیتال مامۆستا رفات سەفالی یا ئێمە هێویە و داخوازا me civaka me ew ke yani destêkî ra dokumentasyon heye dokumentasyon bila bişênin ji me re dervê wî tiştekî ji wan naxwazin yani problema me a dokumentasyona ye em bibînin yani bawer bikin car carna ji bo kovarekî bi hezara kîlometre em diçin tên ji bo yek kovarekî زمینaka ew demekî Mahmud Levendî û Abdurehmanê Gundikî bu ez bêjim di hev re ew ser rojnamegeriya Kurdî pirtûkekî derxist ne Abdurehmanê Gundikî bûn Mahmud Levendî û kî bûn malmûsanij bûn malmûsanij bûn li wir kovarekî bala min kişand bi navê Kormişkan kovarekî hebû li Swêd derdike lê li wir têbîniyek hebû digotin sala 1963 da li Ankara şagirtên Söregî bi navê Kormişkan kovarekî derxistine lê mixa destê kesî da tunne û suretê wî zî tunne suret bibaya mê suret zî bi weşandana ez ketim vê kovarê belkî 2-3 sal li kûkin yek sweregî didî tamamen diko ji ber ku li gelek jiya ev soregiya komela wan bu aherî lê tiştekî xweş salekî beriya vaya li Stenbolê cîkî de min vê kovarê peyda kir Kormişka çûm min got ez vê kovarê bigirim xwedê kovarê ra hinekî em peyvîn got xweşe beriya vaya zî me kovarekî derxistiye got çi kovar got kovarekî bi navê Keko beriya vaya salekî zî me Keko derxist ya çawa di we derxist xebera kesî tune ji Keko got na ew cem min e anî Keko zî heye yani dervê Kormişkan lê tiştekî balkêş bû ji bo min balkêş bû wê netebê da di wî warî da min nivîsekî zî nivîsandibû divê Yilmaz Güney wexta ku nû dest bi nivîsandina senaryoya dike li Ankarayê dest bi artîstiyê nekiriye divê pereqez wexta ku nû pereqezenc kir hat ji me re got werin em bi hev re kovarekî Kurdî derxin û ez ê bi sponsoriya wê bikim perê wî ez ê bidim û divê me li hev kir em me civîn çêkir me li hev kir û navê kovarê zî ew danê ew got bila navê kovarê zî bibe Keko me henek zîkir min got wele Keko li bejna wî zî tê yani tam li gor wî bû evî kovarê zî min anî hem kovar hem kovara Keko hem Kormişkan me bicî kirin û hal li arşîvê heye kesî ku bixwazin dikarin yani hesab bike evana xor tên şagirtên Söregî ne li Ankara tên bahe kovarekî derdixin yani wek vaya gelek nûmune hene mesela li Hollanda zî sala şêstî da dîsa
طلبین üniversite کتین ل هولندا مکتب دخوینن سرناوی رابون کووارکی در دخن ل هولندا یک جمعه کتیش رابون balkeşe yani çend şagirdin cemhev kovareki der dixin ev zihene ve arşiveda ev zihene kovarın destnivîs zihene dema hefsê li hefsê zî wexta ku em li hefsê bûn bi desta em medinivîsand kovar derdixist sê kovarên cuda zî evê ku bi desta hatiye nivîsîn matbaaninin ewana zî de arşivêda hene yani kovarên destnivîs zî hene hefsada derketiye. بله گلک سپاس پشت او قص تجربهین و یه کمکرنا آرشیو و دیجیتال کرنا و بسالای هون سر خبتن نرنا و شمندی آرشیو لبا کردان چاوا یا جدکاره چاوا خورتر ببه مروف دکاره چه بکه که خورتر بکه کمکرنا گفکادن و گوت او قکدد جبو کدا خو حبسه د دمینه ل نایبیر هاوی کو بک آرشیف کو بمینه اف هشمندیه مرا چاوا خورد بکه به پارالل به امجاره و پرسیج میوانه خو جما مستیل سر زمان دکن یا جی میوانه خو نیکو لسر زمان خبات دکنم د بجنم هشمندیه پاراستنا زمان چاوا لبا کرد و کردستانیان خورد بکن aynı perseci hişmediya parastına arşiva Kurdî mirov çawa xurt bike li civata Kurd. Baran Kîjwe bixwaze fermo kek baran. Niha yani gava mer mezet kem got berê tirs û hovîtiya dijmin mesela arşivê da pirskirêk bû tenê medreseyên Kurdistanê de hankî tişt diman ew dikirin. Bes ev demin dawiye warê nivsandinê, warê edebiyat û çand û siyaset û ew ê nava Kurdistanê de tabi ev 45 salê dawiye piçekî firehtir bûye. û piştî 1980 ku Kurd macir jî bûn li derva jî ev îşana piçekî geştir bû. Yani hem têkiliyên bu welatên ku em lê dijîn buwan ra tecrübe ku van welata ev ya jî bi xwe bandorê li ser Kurda dike ku her yekê li gorî hêz û îmkanê xwe li cem xwenkî tiştana heline. Ev her ku diçe geştir dibe. Li welat jî gava meriv mêze dike bêguman piranî ev tiştê nû ne weşan û belge û tiştê ku nû derdikevin piranî ew in lê her yekê li şûna xwe nevek berê ji berê pirtir li cem xwe heltînin. Yani ew tecrübe û ew ê nava Kurda da her ku diçe geş dibe. Ev dibe yani hinkî bandora siyasî be, nekî bandora pêşketina zimanê Kurdî û çand û hunera Kurdî be, ev ya bandorê li hev dû dike. Ew çawa bandorê li civatê dike, civat jî ev gelemperê jî bandorê li civandina arşîva dike. Yani her du alî wek dibêjin ya Kurdî gotinekê dibêhêk ji mirîşkê ya mirîşkê her du hev du tamam dikin. Evan nîşana wayê. Tiştek çê aliyê dinê geş dike hev du tamam dikin. Yani divî warî da. Bêguman Karim tiştekî lê zêde bikim yani li Bakur û li bin xetê hinekî qers bû ew arşîv hînbûyîna arşîvê sedemên wî cuda cuda ne. Mesela li Bakur hema 10 salan da carekî darbe çêdibû her darbeyê da perîşanî dibû ne arşîv dima ne nivîskî tiştekî dima û demdeman zî devlet bu xwe tune dikir arşîva dişewtan perîşan dikir. Ve hin ciyan da hebûn. Mesela bi hin federasyonên evkê ew Qafqasî mafqasî hebûn buwan re em demekî kekbaran re behev re buwan re meclînekî çêkir melênê ew zî kar û xebatê arşîvê dest pê kirine dixwazin ew bikin lê wek dokümantasyon destê wan de heye lê ji ber ku devlet sê dijî wan nene devlet dikare biparêze pirtûxaneyên wan de hene li cem me tune nebûn qedexe bûn yani evê ku hebûn zê destpêkê de kekbaran got me bin erd dixist û bin erdê de difelişiyan û evkê de difelişiyan
وقتا کو بکتانا دست دولت او دکر لبان دانا لأوروبا زي او مالخراب كالرين مهنا او كالرين مدى دفلشن باران دبارا آف دكافا كالرا ونا دوكمان دبنا كوار بمينه Vaya hin buyuna kelle hedi ci digre mesela nizanım belki yekem emninin derya mezi belki ka arşiv civandine le bayad be vek numunaki emlednerin gellek cihane parasına biz parası zahmette mesela despeki da tego ve Swede civin çekiri bu Portukhane da disa azini ki le geriya mene kovar hebun ezde de geriya min le net lur çarpen cimar min dit جكك نوزات رم جو ام ابانا بدم ام كوبي بكن ودي صابين النجوره انزي هون كوبي بكن نجمره بشين ام ديجيتال بكن بكن ارشيفه بانكوفر ادغاريا من ندت بو جيكيدا جونا او كنا كانت ترسكا جو چند هفته شون ده زبم سويسرا خو از بخوره بينم لورتو ديجيتال بك دي صاب دمن باور بكسه هفته سر درباس بو کک نوزات جمره تلفن گل کو که تکیجان کووارم بو جمن خواست من نابه کوواری داپه چو گوریا د پرتوخانه کردی دا حساب بکن گو ولا که دزینه تنه نه کووارا ortada ne onda bu? بس استكيدني نوزات ضروري خلقت برتوخانه كردي دقرات دبن مالي الودري نايلة يعني تجودري روشنبيري ما جودري تشتاد زندبن شو دا ناينن Goya bazı dizi bu yani lurna ma bu. Esporum ne dizi belki de inkirini le bişun de bana göre de bir dizi. Şunda bana göre. Esporum de inkirini mera digre le de mera de bişun de deyne. دوی مرا الارشیو خودی درکه بله من بپرسیانه که هون چاوا متوان یعنی پلانه که هون ارشیو بکن انستیتوشن یا جی دزگاه یا جی کمله پلانه کنی وره هیه و یاد ایجی بردسته و مگوگلک ماتریال هنه هون چاوا وانده پاره شو ارشیو همه برای ما دوخت شیده که لپاشه ما ارشیو دوریه وکی کر کملک مهیلو هلنده کملک کوشکاکی نا خودی آرشیوی کمله و دزگه و جی کملا مزی مساعده و فیزیکی آرشیو زی تشتی که هم دیجیتال دکن هم دبن ور لور پیش روزی دا هم جی وانی تایبت زی چکن وک جبو پیشندانه فیزیکی آرشیو زی هم لور بوشینن کسی که بخوازن ببینن ده کوچکا که دا و بکاربن fiziki arşivzi bibinin dijitalış kol ser interneti lehmi derve be fiziki arşivzi li Hollanda li komela koşkaki emi bu eşinin bakın. بله ماموسته و رفعت سفالی و ککباران باسکان هون هر دو جید کنگریا ایسالیا نه ایلانه ده یا پارتیا ولات پاریزن کردستان ده هون وک رهبری پارتیا هاتن هر بجارتن کاری و هنکی زیاده تر بو وسیله است خازم جاره کردن بجن پیروز به و پیروز بکن و هر وقت بپرسم گلو هون لگل کاری پارتیا و نبکار بن کاری خونی یه دیجیتالیزه کرنه جی بره و ببن هون چید بیجن yani em her duşi juaniya خوب çugania nava siyasete da buna بله em vakti şey ve nakat yani her em nava ve harcumer da buna hayan vaji o بله hayam karbon jame bidomenen o ev vakti arşiv بگرانی آوید تشتی کو هی مدانه هبودو ای کجنا پیدا راحتر yapacak ki بکن کاری و ماتریال راحتر بوده بی راحتر بیه o evya çava doj mara nabi astang jiro pedajı ne ba astang yani çizme be mi bakın o nava var siyaset daji ne ko ama pasif buna mertem jo aktif buna yani her safu ev regisni da deme خراب و deme fra و deme ev ma تشتجمع هاتيا ماكريا جناب بيداجيا ما بكن وش ما بله ما مستا رفعت Ya valla yani imam al-Khrabine yani Jiberi va
همي كارت ناف هم دودا ما بكره وكلنا ماش دي بارگرانیه دی مال خرابین او خاص يعني برزين وقتكم ما بشانجري ذكر دي سما كار خبات سياسي زيدنا بيدا ذكر همي بشين كار سياسي بهفر مد بشان وقتكم ما دست بكاري ارشيف ذكر بشابه زي ما كاري سياسي زي كاري رخصتني زي بهفر دمشان يعني جابودو اوكنا به ساعت شون دازي يعني یا روز او که هم بیشتر روزی دا ساعتی که 2 ساعت خوزی مره 3 ساعت خوزی مره بده او ناکه هم بیشتر مره کاره هنیکی او بکه و کارو خبات آرشیوی او نابه نه تنی بایا کاریندن آنزیم بایر کار کاملاتی زی به کاری رخصتنی را دمشان و هم چه بو هنیکا ده گوتن شربتلینه هم شربتینه yani Aslında ki elpeş. Naha misal mesela mgoya avantajlarına mı elekirne da min hayan halledikir aliyevi hoca digital ev dikir hoca باور کم 65 دکه عمر من نزکی هفته دکه خوجا نخوشی اوی اکسترا لیچه بونه ایمن ماشالله زید سرخومه لی وان ساله هدیری ام کار نخوش که وند کار نبکن ام حیان ها خوب بخش خبتن بزارو که ما خوب بخش نخبتن جوان ما نهاجی خوب بخش نخبتن ام چاوار سیاسی دا آسنگی ها دکچیننج بو قرنه پیشروشش بو مجیب yani ev peşeroje da beguman ev ne haneka ve bastang jibo domandına van karana em gellek lidune ku karbin dezge ma netawai karbin li xodi der keve em karbin bixebtin eger li xodi der nekevin emre metçe yani xwezayî jiyane ve astengiye mezin tekem peşya arşiveji. بله از باورم وگلک دم پرسک وره کلاسیک یه روزنامه‌وانا مدگوازه جوا بکم لپشتی که و ساعته که عملوا گهدار دکن پرسام هنه که لبروی سوک دمینه منی بگوتانا جدما که و دست دیجیتال کرنا خبات آرشیوا دیجیتال کر و حتی نوها چه قصدما و الکم کرنا ماتریال و چه قصدما و التومار کرنا بلگیان چیه تقریبا لی پرسامه والا چوش برکو مگودار کر کو چه قصدم لیده چه بله نهاد مثالك بيجم yani kovaraki am farz bikim 5 rupal be 5 rupal digitaldik yani scannerdik ya vakte o dişeyni evaki vakte hem suar kırna ve hem dağıtna ve eğer suar kırna malpere mgod ya te kovaraki te lazım berçavda derbas beki zamanı veçiye لكودر كتير أبي ترى من كم روبلا أرمانجا ويتشيا أجر تدي 1000 ناف بنفسيني دي 1000 ناف وقت كده تدي 1000 ناف أرمانجا بنفسيني وقت كده تدي 1000 جار صورة بكري وقت كده يعني هفانا همي وقتن وتدي 1000 جار أبلود ذكي وقته وبيجمان سي جاراجي جبركو التكنيسيان هما خو بخشن يا تكنيسيان دشا او جي خرادبه من سي جارا لي سوار دوباره سي جارا لي سوار كريا بيجمان قال لك جارا حياس سبب بيخود من مش دست كارا كدكم انا ظانم بسكنم جارنا حياه شباب لدمينم قال لك جارا يعني جارنا قال لك جارا بس نحسبك بيها اگر تكنيك دي ساجي بروبلم ما درنا كمان سبكتر بيها ليه جرانا يعني وقتك تقلك بوزيتيف دي بيجيك اكبر عن براستيت انرجيه دي دمرو سباس ما مستفيدن اسكاين الكرن اداسي باران دي بيجا دي 1000 جار ان كوفر هن سيس دروبرن سيس جار دي 1000 كوفر حسابك يكوي تسكين انا مقوت برسامه اللي بركه داوه فالا دمينه تمعنا وين نما يعني مهشت برساخه از
ام هدی تین دویا برنامه خو سپاسیا و دکم براستی جبو داناسینا و کارو خباتا و یا هجا گاوین نو ین گاوین و ین نو پرسا دیجیتال کرنا آرشیو دوی چبن و بحثا دیروکا دفکی کر آرشیوا دیروکا دفکی پروژه و چنه یا جی گاوین نو چنه یا درکی نها هوالا دخبتن او تشتین کو جواندنه سال 1905 بردا gelek tiş civandine girtine ev kaset masetên berê ew teybên berê ewana nuha dijital dikin heger ku xilas bikin em bana bînin bahev yek ev e projeya pêşerojê ya din ew beşên mêyên partiya zê heger ku partiya û dokumentên dinan em hazır bikin ewana em ê lêsiyar bikin ya din zê mesela dokumentên me de bi tîpên erebî destpêkî de baran got gelek berhem henin kovar henin rojname henin hinek ciwan ketine destê me dijital kiriye lê mixabin ez bixwe baran dîsa hinekî dizane bixwîne tîpê erebî ez nikarim bixwînim zê dijital dikim quncikekî de ez wana zê dicivînim lê pêşeroj jê da heger ku em hinek alîkarî ji hinek ka bigirin ew kesên ku tîpê erebî ser kompîterê dinivîsînin an dikarin bixwînin ji wan zê em alîkarî bigirin em ê ew tîpên erebî zê ew bikin bicî bikin li wê çavê wê hê baştir bibe wê rastorast bibe arşîveke Kurdî Kurdistanî ji ber ku wê çavê her çar perçeyên Kurdistanê çi dokument hene em dikarin biweşînin pêşerojê de xebatekî me û sazî heye yani hêdî em scanner dikin dicivînin ciyekî de lê heger em alîkarî bigirin an têkîliya me bi başûr re an roşhilat re ew bibe li wir zî em dikarin dokument ji wan bigirin dijital bikin û bi alîkariya wan weke ku bû em nikarin binivîsînin yani agadarî li ser nasnama wan li ser evkê wan em nikarin agadarî bidin bi tîpê erebî ew ku alîkarî bikin pêşerojê de em dixwazin bi vî şiklî zî em firehtir bikin weka agadarî ez dixwazim tiştekî ew bikim navê hûn zanin vê navberê gerekî me siyasî çêbû li Kurdistanê Kurdistana Başûr û Kurdistana Başûr ji hemî perçên Kurdistanê rêxistin hene li wê derê cem hebin teklî wan hene me bi partî û rêxistinên Kurdistana Rojhilat rajî û binya xetê yani Başûrê Rojava rajî û Başûr rajî me bemiyara danûsandin kir û divan danûsandina da jî bêguman mesela arşîvê jî ket rojevê ji bo hemiya gelek balkêş bûn û me pêşniyar jî kir me got em bixebitin pêşerojê li vê dira wek komîte komîsyonekî ji her çar perça çekin her kesî pir germ li meselê dinêrîn lê lazim e em bingehekî wê çêkin û hikûmeta Kurdistanê jî desthilatdarên piranî tabî Partî Demokratîk Kurdistan ku îro stûna hikûmetê jî ew e ewana jî pir germ li arşîvê dinêrîn xebatê wan in taybet hinekî hene bi partiyê Bakirê day û di wezareta rewşenbîrî da jî komûnistekî 2 sale dibe xebatekî ew ê heye lê bê ser û bere yani bi ser neketiye ya piştê van hevdîtinên me me bîst ku rûdawê da wek grûpekî nû dixwazin van karana bikin çi çi mesele ne em nizanin ji ber ku nû yani piştê van gera me bawer dikim ketin ew ê ji ber ku başûrkî jî ji firseta dixwazin feyde bikin belkî ew beş be jî em nizanin lê em ê bixebitin ku em karibin vîya warê xweca got ya mesela Farsiye, Arabiye, zimanê alfaba Arabiye em vana karibin bikîjînin tabî ew çax jî lazim e bin sîwanekî de ku firatir be yani hem warê teknîk de asan bin hem warê ew ê de asan bin em ê alîkariya hevdû bikin û em ê bixebitin diya geş bikin yani ev plana pêşerojê em ê vîdarin dî war serkevin. Belê مش سرکفتنه جوار خوازن از بارم تماشاوانه ما هنک شیروه دانینه یک جه لروپل پرسینه
روپلا آرشیوا ev pirsiye li شورش Mesûdê kesekê alîkariya arşîvê ew dikarin bikek zinar soran da têkilî deynin ew dikane bigînin me ew kek zinar soran an mehnetî uzun. بله و کسی که تماشا دکن از بارم و گلک لکلینن خواه لکیلرن خواه از هیدارم Özgür vay jem kek Muzaffer Özgür zî kovareki pijok naviviye arşivê tune wê ji me re bişêne mala te ava kek Muzaffer Özgür. تنه آگاهداریه که بدم از نشاش بم روپلا آرشیوا کرد ترکی درناکه به وک گلک مالپرین کردی او جی از باورم قدخیه یا جی مرر رینا بسر اللي کردین دیاسپورای کارم راحتی Türkiye bi VPN dikarin bikevin ew qedexetî radikevêtiyen مگو اون آگاهداری بدن جبو کو تماشاوانی منش کردستانی جبو کوری کردستانی بگاربن تکبن بله yani ev programı VPN hene Google jaya gelemperi herkes karada xebixebtine to em li ser dixebitin min destpêkê da got em dixwazin epsa ev çekin arşivê çekin yani ber tamam kirinê daye wextê me ev çekir ew qedexebûn nikare pêşawî bigire em wê belav bikin ji herkes re vekirî belav bikin ew çak pêşiya wê qedexebûniya Tirkiye jî wê pêşawî bigire yani nikarbin pêşî bigire em ser dixebitin بله VPN dikarin bikevin arşivê yani çawa bi VPN dikarin bikevin arşivê ew VPN bernamak evî bernama gavurda کی بخوازه که تکلیه به وردینه و کی بخوازه که دکمان الباوان هبن ایش بو آرشیوه دکاره سر روپله بواره تکلیه دینه و جواره بشینه میل عمل سر اوکی هیه روپله هیه به میله دکارم به مره تکلیه دینه پر باش از سپاسیاوه دکم و از خوازم جوه هر دویاجی بپرسم گوت نوی داویج بو تماشاوانین ما هیه و چنه em spas dikin ji bo çarpel medya ji bo we endamê teknîk jî temaşevana jî hêviya me daxwaza me her kurdekî ku tiştekî mêzekin li arşîvê zehmet bikin wa mêzekin tiştekî cem wan hebe kad arşîvê de heye tune ye eger tune hebe ji me re bişênin bigîjînin me tenê ev daxwaza me ye û hêviya serkeftinê ji hemî Wandevan û têkoşer û zanyar û lêkolîner û her kesî re. Spas. Mamoster Fali. Spas aynı tişte zêbêjim yani kesên ku li cem wan dokûment hebin bigînin me em arşîva xwe dewlementir bikin û zêdetir insanên me bikaribin jê feyda bigirin, istifade bikin. Ji bo wî zî herkes hinekî yani ne pir zêde zî car carna bila binêre tiştê ku li cem wî hebin û li cem me tune nebin bigînin me wê gelekî baş bibe ji bo neteva me ji bo milletê me ji bo me wê baş be ji bo me hemiya ne ji bo me ji bo xwe gerek ev bike bişîne ji me re spas بله از جی سپاسیاوه دکم یا هر دویا که یک هون بشداری برنامه بون و برفرهی بحثا کار و خباتا خویا سالان کر و دو جبو خباتا که هون دکن دست خوش و مالا و آوابه یا هر دویا و یا کسین بواره و همو تکنیکر و کسین بواره و همو کسین که دلوپک بجی آلیکاری کرنه دوان ساله که اف آرشیف کم کری او جنها و پیوه ین که آلیکاری بکن جنها ده مالاوان آوا براستی پیوستیا نتوا ما پیوستیا ملت ما جواکا ما جیوکا هر ایدن هر ملت ایدن به آرشیوه که هیه و که ام وکو نویسان دبو مل جیه که خوان ده نزان مشکدید لدو شوپا باو کالان پر خوشامه چو براستی آرشیوه دی و شوپا بابو کلان سکتریج مرد خوازم
و هر هبن نوا ببن سپاس بو تکنیکری ما سپاس جبو تماشاوانا کو اف ساعتك و المگهدار کر سپاس بو شروع و ملاوا آوا سپاس بو میوانین ما سرکفتنش ورا دخوازم و ام بیجن ایوار باش کردستان ایوار باش سپاس Navmen nivisan para gorevi